Kublai shibun ya pi parok ki parlok parajor ki nong kersan jong kane ke channel. Ai kublai pi bathak kane ke por parlok kan pan i shpi. Ya kecing khwai ke puthi kumban chupan kan mau ya pi ka iom khwai ku puthi ke ba khampiang ka de hau bnai Oktober. Parlok saya pen kre. Jadi ki parlok ki balawan ro apa pi biang ke video tersenang pen kre ban ya wan mat piang ban khwai ku puthi kalong ka pas tenat teman. Haba piwan khwai ku puthi phim ju phai thali phi yo ban ra be. Tikane ka jaka ngasu kwa ban pentip sepi ka de we ma sau. Ha papo ka wa Rilang. Masih selesai.